Asekuvusele umbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati sikwetfulela Donna Bukhoma e-Auckland Park eJoseph endlini tekusakata te-SABC lishonile natike lethamba yembili lomuhla. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi live leNingizimu Afrika litawusebentisa lelitfuba lekhola i-G20 kulungisa tingqinamba letibukene nemave emhlaba. Sizochubeka nekhodi nge-review ukuthi mabeze sobanikeza i-chance balethi evidence ngoba si-clear thina sinayo evidence. Inkantolo lephakeme letinde eMbombela ibeke eceleni isinqumo sekuxoshwa kwalobeka ngumgqugquteli welicembu lemkhonto wesizwe eMpumalanga Mary Phadi. South Africa has always been open for Nigerian businesses, and this has been reflected in a number of investment and operations. Mengameli wele Nigeria Bola Tinubu uhalalisele leNingizimu Afrika ngekuthatha sihlalo sebuholi ku-G20. The players were great. The players played the way we know they can play. And, you know, we had control for most of the game. Nanobe yehluliwe ibanyana, kepha umceceshi Desiree Ellis uthi wenentisekile ngendlela lelicembu lakhe lelidlale ngayo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi live leNingizimu Afrika litawusebentisa lelitfuba lekhola i-G20 kulungisa tingqinamba letibukene nemave emhlaba. Uthi batawucinisekisa ukuthi ema-Millennium Development Goals ayaphumelela nga-2030. Ramaphosa wetfule ngalokusemthethweni kuba ngumengameli we-G20 kwaleli ePhalamende Kapa lomuhla. Live leNingizimu Afrika licophe umlando ukuthi live lekucala kungabathi eAfrika ukuthi lithathe inzambo tekuhola i-G20. Sicubulo sale G20 sithi solidarity, equality and sustainability. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. Mengameli uthi kuthuka vela zeNingizimu Afrika kutawuqiniseka kuhambe embili. We will use this moment to bring development priorities of the African continent and more broadly the global south. Lokunye lokusembili ngomkhathi lochubekako nekwanza losemkhathini walabaswele nalabadla kusale. We aim to break down the divisions of economic status, the divisions of gender, of race, geography, and any other characteristics that divides people. Ta ematomo ebuholi emaveni lasathuthfuka lafana bo Brazil, India and Indonesia. Kepha litawendlulisela buholi eveni leMelika lelisikhondla khondla semhlaba kutemnotho eminyakeni lotawo lelitabelo holwa ngumengameli Donald Trump. I invited him to come to South Africa for a state visit as well as when he comes to attend the G20. Obamba imihlango lelikhulu lemashumi amathathu ngesikhathi lisahola i-G20. Njengobe licembu le-EFF liphokophele kuyobamba i-People's Assembly layo yesithathu lilungisela kubuketa tingqinamba netimpumelelo tayo. Leli cembu leliminyaka lelishumi lakunye lilahlekelwe ngemavoti lamanyenti kulolu khetfo lwavelonke lobe libanjwe lonyaka lehlela esigabeni sesine emaqenjini lasePhalamende. Liphindze lalahlekelwa abaholi labahlubukele kumkhonto wesizwe. Lengomfa yelikhetfo yaleli cembu itawuhlala kusuka mhla tilishumi nakubili kuya kumhla tilishumi nakuthathu kule nyanga lesetulu. We as the ANC can confirm that the NDC has taken a decision to temporarily suspend Comrade Julius Malema. Emva kweminyaka kwase kuyacaca vele kulomholo lusha lwe-ANC ngelikusasa lakhe njengoba wase uyacoshwa kuleli cembu. The reason I'm not shocked or disappointed is because what they are telling us now is what I've been expecting. The expulsion from the ANC was a very unwise move.
Ngenyanga yakholwane 2013 Julius Malema na Floyd Shivambu basungula iqembu le-EFF. Leli liqembu libekuthiwa litawulethatha nguquko kutepolitiki liphindze lihambise embili umkhankaso wekukhululeka kutemnotfo kubantu bakuleli. In the immediate, we have taken a decision to form a political party which will be called Economic Freedom Fighters. Solo kuhamba Shivambu kuleli qembu sekhambena labanye baholi kuyoba ingcenye ye-MK Party lekiyintfo Malema lake ayiveta. Liqembu liyavuma ukuthi libukene nesimo lesibi kutepolitiki kepha likholelwa ukuthi titawujika tintfo. The EFF is alive. The EFF exists everywhere. No one can kill the EFF. Kepha ke Dr. Harvey kwangathi akaboni njalo. I don't think Malema will be able to resuscitate the kind of support that he enjoyed while he was at the helm of the EFF. Sekulinza yona lenkomfa kubona ukuthi leqembu lichubekela njani embili emva kokukhetha ubuholi lobusha. Inkantolo lephakeme yaseMpumalanga letinde eMbombela ikuhocisile kuxoshwa kwemgcugcuteli welicembu lemkhonto wesizwe Mary Phadi. Phadi waxoshwa kuleli qembu kulandzela tinsolo tekudlaphatisa timali telicembu. Leli qembu lathi Phadi wehluleka ukukhulumela ngemva kwaleti insolo. Wabeseke uyacelwa ukuthi atesulele yena kuleli qembu. Ngemva kwekwala bulunga bakhe bavele bancanyulwa buholi belicembu lobusetulu. Phadi wahola leli qembu elikhethweni lwalonyaka esifundeni seMpumalanga lapho iMK yakwati kuba licembu leliphikisako ngalokusemthethweni isishaya mthetho sesifundza. Balandzeli be-MK labasekela Mary Phadi bakhombe injabulo yodwa ngalesikhathi inkantolo ithatha isinqumo lesimvunako kulandzela isinqumo lesathathwa i-MK sekumxosha. Lesinqumo sathathwa ngaphandle kwekulandzela kwemigomo lefanele. Sizoqhubeka necourt nge-review ukuthi mabeze sobanikeza ichance balethi evidence ngoba si-clear thina sinayo evidence. I-review izobe isiza wonke umuntu ukuthi umkhonto wesizwe ikwazi ukukhululeka nami ngikwazi ukukhululeka bese siyabona ukuthi ubani ophethe propaganda. Balandzeli belicembu le-MK bathi bafuna ukholwa nguPhadi kulesifundza. Ngijabule kakhulu ukuthi namhlanje uconvener wethu ubuyelile esikhundleni sakhe wabuyela as a party leader e-legislature. Ngijabule kakhulu kusho ukuthi bekudaliwe ukuthi namhlanje ngoba sizo celebrate i-birthday yakhe leso kube yisipho. Kanti ke Phadi uthi ukulungele kuyibambishisa. Sibonga kakhulu ukuthi abasenkantolo basinikile ukuthi sikwazi ukuthi sinqobe. Ngiyabuyela njengoconvener we-province, ngiyabuyela njengo-party leader ku-legislature with immediate effect, ngiyabuyela futhi njenge-member of the legislature with immediate effect. I-order isho njalo. Sizoqhubekisa ne-review ngoba ekugcineni kufanele ukuthi kubonakala umuntu oneqiniso ubani, asifuna ukuphila ngepropaganda. Kanti ke i-MK beyikhokhe statement lesivimbela abalandzeli bayo ukuthi baye enkantolo lomuhla ayikatholakali kude uphawula ngaleta kamuva. Mengameli Cyril Ramaphosa wemukele umlingani wakhe mengameli wele Nigeria Bola Tinubu eKapa. Labo mengameli lababili baqinisekise takhamiti talamave ukuthi batawuchubeka nekuqinisa budlelwane lobutawuthuthukisa lamave lati khondla kutemnotfo yeAfrika. Mengameli Ramaphosa uthi leli liyachubeka nekuba live lelitsengiselana kakhulu nele Nigeria kungabathi yeAfrika. Uthi ulindzele kubona le Nigeria lichubeka nekutshala kuleli. Eningizimu Afrika nele-Nigeria bahlanganisa iminyaka lenge-30 yekusebenzisana lo nyaka. Mengameli usakhona emathuba ekukhulisa budlelwane bekuthengiselana kwalamave lamabili. Wengete ngale ukuthi i-Afrika kufuthi icatulule tingcinamba tekungalingani nebusweti. South Africa has always been open for Nigerian businesses, and this has been reflected in a number of investment and operations established in this country as well. But there is much more that we need to do in this regard. Mengameli le Nigeria Bola Ahmed Tinubu khalaliselela kuleli ngekuthatha sihlalo sekhola emavela ngaphasi kwe-G20. Kudzimati kube nginyalo lamavela amabili ahlikihle ivumelwano tekusebenzisana leti nge-34 letibuke umnotfo, tebuchwepheshe nesayensi. Tinubu uthi sihlalo seningizimu Afrika sekhola i-G20 sitawuhlomlisa livekati ye-Afrika. I'm pleased to note that this
framework has achieved a lot. My desire is that we will accelerate the aspect that relates to youth development. Imvune elitiko letemave emhlabeni Nigeria Bianca Odumugu Ojugu ithi icelela kuleli ukuthi lisekelele Nigeria ukuthi litfole ibulunga be-G20. Sikubutile mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho ayahlonishwa yini emalungelo alabakhubatekile kuleli. Uphendvule kanje. Uhulumeni siyambona impela uyazama ukunakekela ikakhulukazi abantu laba abakhubazekile nakuba kungakenelike siyabuka ukuthi cha khona la okusasele khona kodwa asethemba ukuthi kuzohamba khambe kulunge. Uhulumeni akayenze okwenele kakhulu thina endaweni zasemakhaya kuma rural area kuseyinkinga enkulu lapha nje Mtuba sinazo ngisho isikole sabantu abakhubazekile sidala. Andinawuncoma ncam uba urhulumente wenza kakuhle ngoba kwelami iphondo Eastern Cape banintsi kakhulu abantu abakhubazekileyo nabadinga ii-wheelchairs beneminyaka phofu behamba kabuhlungu. Urhulumente akabancede ngazi-wheelchairs. Athi urhulumente angadlala indima yakhe yebo siyabonga kona lokhu lokuncalela ngakwentako netigumtakhe bo-social development bo-home based care kangadini ngokubaniketa kudla akabaniketi letinsita tekuhamba tinsita letifana nabo-wheelchair letifana neletimvuku letolakabala bahamba ngato tinsita tekubuka. Hayi abenzi ngakwaneleyo totally lengakuthi leko stakes rate lena ngoba kaloku abafundi bengizathi benza ngokwaneleyo uba bekuthiwa bayafunda njengabanye abantwana kodwa kwela cala lethu abafundi akunazikolo zabantu abakhubazekileyo. Lona ngombono wembukeli iSABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendvulela ngawo. Mbukeli sayojika ititolo unganyakati siyabuya sizochubeka nato tindzaba. Asikomongele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle disekhona hlala nathi kanti ke siyatfolakala etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku YouTube, Facebook na ku X. Lomuhla sinadokotela Nomcebo Mthembu lotasita kubuka kafishane ludzaba lwe-HIV netinhlelo tendoni lekuluhlelo lekukhuthaza insha ukuthi itigcine iphindze ichubekele embili nempilo yesintfu. Inhloso ke kuphindze ihlangabetane nensha ekuncobeni tingcinamba letita nekukhula. Kuva ke kabanti ngetinhlelo tendoni ne-HIV njengobe kuyingongone nje kubuketwa umgamo lesewuhanjiwe nanenhloso yendoni. Samukela dokotela Nomcebo Mthembu. Sikubingelele sikwamukele etindzabeni teSwati dokotela. Ngiyabingelela kuwena wamaseko, ngibingelele nabo bonke futhi ababulele emakhaya. Singakangeni nje kutendoni dokotela asewusithi fahla nje kancane ngenzima leseyihanjiwe kulwisaneni ne-HIV and AIDS kuleli. Sisi indima inde kakhulu esihanjiwe kulwisaneni nesandulela ngculaza ngoba uzobona ukuthi uma sibona kweze research amanani asehlile kubantu okuyibona abathola isandulela ngculaza njalo ngonyaka and lokho ngingasho ukuthi isivinini sikahulumeni ukuthi abantu mabatreat njalo umuntu uma esetholiwe ukuthi nengculaza lokuthiwa i-HIV even before ifika kulesigaba kuthiwa i-AIDS ngoba uzokhumbula phela uma sokuyi-AIDS sugula kakhulu sokunezifo ezinye futhi eziningi esezixhakelile. Kanti futhi nezimo zokuvikela ngoba kwakona lokho ukuthi uphuza amaphilisi akho kusho ukuthi wena sovikela nomunye umuntu ozohlangana naye ngoba ngesikhathi umuntu ephuza amaphilisi akhe negciwane lehla emzimbeni wakhe sincane chance ukuthi athelele omunye umuntu. Nezinye ke kodwa inhlelo zokuthi lo onganali igciwane aphuza iphilisi lokuthiwa iPrEP phecelezi nako konke lokho inhlelo uhulumeni asiza ngazo ukuthi njengoba sesila manje abantu abasaguli futhi abasalithola igciwane njengakuqala. Kanti uzokhumbula ke wena kaMoseko ukuthi abantu abaningi bebesaba nanokuthi kunama side effects alo amaphilisi kanti manje sokuphuza iphilisi elilodwa akusafani nakuqala la uphuza inkumbi nenkumbi zamaphilisi okuyiphilisi elilodwa and ama side effects yize ekhona kodwa ukuphuza iphilisi kunama benefits more than ama side effects. Uma ngase ngiwabalule nje mhlamba ama side effects vele uma uzoqala noma eliphi iphilisi lizoke likujikele nje uma usaqala kodwa uthi masuliqalile umzimba wakho ujwayele
lawa ke kodwa i-HIV yamaphilisi kuthi kuhamba isikhathi yiko sithi thina sodokotela checka igazi njalo ngoba kunama side effects esiwaziyo thina ukuthi abakhona uma udla amaphilisi kakhulukazi izinso isibindi isifo samathambo cholesterol zonke lezo zinto siyazazi thina sodokotela ukuthi amaphilisi kungenzeka akubangele lokho yiko sithi emva kwa 6 months njalo woza sikucheck igazi ukuze sibone ukuthi lezi ingqinamba lezi noma lama side effects asekhona yini ukuze sikwazi ukuthi sikusize. Sasibuka luhlangothi lwendoni yini inhloso yayo nikuthi ke ngulabanjani labangenela lo mquzelwane bafanele nasemantfombataneni? Kunjalo wena kaMaseko abafana nawo amantombazane uzokhumbula ukuthi noma sikhuluma ngayo le HIV AIDS nje namhlanje into ye-HIV AIDS into yokuziphatha and if thina sizokwazi ukuthi abantwana sibafundise ukuthi baziphathe kahle bazigqaje ngokubona bashintshe nendlela yokwenza ngoba phela egcineni kwayo ne-HIV AIDS kuukwenza kocansi so uma sikwazi ukufundisa abantwana nokuziphatha nje kukodwa lokho kuzosehlisa nesigaba sokuthi bangakho abantwana ababa affected ne-HIV AIDS. Kodwa-ke kundoni njengenye futhi ema-organization asizayo ukuthi sikhulise abantwana ukuthi bazazi ukuba wobani nemvelaphi yabo. Konke lokho kusethenini sisize isizwe sethu esimnyama ukuthi abantwana baziphathe kahle kuze nathi sazi ukuba sinephambili elikhanyile uma sizophathwa yibo labantwana ngelinye ilanga leli esiyakulona. Uzokhumbula ke wena Maseko ukuthi siyindoni siba nezikole zesintu kona wonke ama province lapho sifundisa khona ngobuzwe nezinto zesintu nokuziphatha kona wonke ama culture eSouth Africa. Sihleli nje kuzothi kuphela lesonto ngolwesihlanu zonke ingane amantombazana nabafana njengoba ushilo nje abamele zonke izizwe eNingizimu Afrika bazobe befika la eKwaZulu Natal bazohlangana isonto lonke bezofundisana ngobuzwe babo lento esithi social cohesion ngoba ibalekile leyo nto kuze singacwasani ngobuzwe so labantwana sithi wena sufundile ngesizwe sakho wozofundisa abanye kuze nikwazi ukuthi nihlangane nibe iNingizimu Afrika ehloniphanayo so lokho kuzoyenzeka ke kodwa ke lokho ukwandulela umcimbi omkhulu ozobe ngumhla 14 December khona la eKZN. Dokotela ngenxa yesikhathi and Mr Indoni South Africa. Dokotela ngenxa yesikhathi asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngudokotela Nomcebo Mthembu lo ngumsunguli wendoni. Kanti ke bashayeli betimoto batawukhokha kakhulu kunakuqala kulama holiday aKhisimusi njengoba litiko letemcebo waphansi netemandla libemedele kwenyuka kwenzengo yemafutha etimoto. Kwakamuva kutawucala kusebenta ngalwesithathu mhla 13 kulenyanga. Paraffin utakwenyuka nga 66 cent ilitha kuthi gas we-LP wenyuke nga 172 cents likilo. The price of Brent crude oil decreased slightly on average during the period under review from 73.28 to 72.7 US dollars per barrel. The average international prices of petrol decreased slightly and diesel increased due to more demand in Europe and America. Igiwisa ithilo kunyuka kwentengo yaphethlomu kutawuphocelela abashayeli ukuthi bajule emaphokethini nanobe vele babukene netindleko setulu tekuphila kutekufutha letitimele netimphakathi. Lokhu ke kutawuphindze kwenyuse nentengo yokuphila levele isetulu kanti nebantfu labanyenti badvonsa kamadima kokhokhela kudla ngemuva kwekukhokhela kwekuhamba negesi. The festive season that has opened up is clearly going to be a nightmare for working people and far from joy and festivities that working people legitimately expect after months of back-breaking toil and suffering. Igiwisa ifuna ukuthi imboni yamafutha igunyadwe velonke njengoba ithi itawuvumela ukuthi linani lentengo yaphethlomu ilawulwe ngekwentsandvo yelinyenti. Iphindze yacela nekuthi kulawulwe linani lekusungula indlela yekubeka emanani ukuthi abe sobala nekuqinisekisa ukuthi linani laphethlomu alicinzeteli bathengi. Nasivakashele etimakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Mina Sibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu uphatha tiphi mnakethu? Alishone Rebecca Sivusela kumbukelo wetinzoba teswati khona ke ekhaya nathi sitiphese lethamba embili kuhlele liphuma embiteni njengoba inhlangano yokusebenza kwemigwaqo kuleli vele eNingizimu Afrika iRoad Traffic Management Corporation sayithule inhlelo edayeto wetamacisa tingoti emigwaqeni yakuleli vele ngentolo kwaloko sobaka bandi tivumelana tokhwebelana lebasitsayini nomkhasi kweli vele eNingizimu Afrika yake nelive laseNigeria elangela namhlanje oba simeme labo labathi kangcono tindzaba temnotho siboleke indlebe emlayelo ngo6 ku7 umsakazo lokwala FM kuhlelo letiphuma embiteni angibonge emlingano lesitsambu kunelithimba lakhe Goli Sibongeke kakhulu kuSibu phansi embombela Mbukeli tikuca lapho ke talumuhla tikhona telwimi lesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla lesikiyo bese ke ulungela tesindebele kusasa nagabanca yesihlanu inzamba lenhle sikhona simo selitulo nanto zakhe Mathebula nisale kahle Asibonge ke Rebecca sikwamukele kunasi simo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusehlala namuhla ngolo lomuhla khombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la tifundza lethu eligwini livi kakhulu kade sifundza iKwaZulu Natal wehlele ke Eastern Cape ukhombisa ke kubalela mawungena ke ekhasi nelive ngolo lomuhla kanti ke naselangeni lekusasa sesekhona lawo mathuba emvula lamahle kakhulu njengoba anyukela kuye ke la 60% kanti ke mawungena esifundzeni eGauteng wehlele ngale ke kubofundzeni kakhulu kade Free State lapho likhombisa ke kumbonya ngemafungo lomuhla kanti ke lesixwayiso lesivela kwa South African Weather Service likhombisa ke kuthuma kakhulu kade encenyeni esifundza ke la iKwaZulu Natal unyukele ke la esifundzeni impumalanga ngolo lomuhla kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso sekucubuka kwemlilo emadlelweni latsite ngendlela kushisa ngakhona abantu ke tawufuna bacaphele ngendlela basebenzisa ngakhona umlilo kanti ke sesekhona nalokuduma kwelitulo kakhulu kade ngale ke la encenyeni esifundza ke la iKwaZulu Natal ngolo lomuhla kanti ke lesinye isixwayiso lesivela buka South African Weather Service inxwayiso kakhulu ngekushisa ngalokweqile njengoba kushisa kakhulu kunade tifundza libonakala kakhulu kade isifundza ke la isifundza ke iLimpopo empumalanga wehlele nasencenyeni esifundza ke la iFree State ngolo lomuhla kanti ke masibunga lamazinga eshisa kutsemenjane langeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng esikhombisa ke eshisa nasifundza mabobo Pretoria eCarlton Village lapha ku36 eFernaghen hleli lapha ku34 35 ngale Broncos Sprays kanti ke sifundza iLimpopo ngolo lomuhla kuyashisa tindzawo lefana noBumusina liphalale njengoba lapha kuye ke la 41 kanti kumabuka boThabazimbi boBelabela boPhalabulo wahleli lapha kuye ke la 40 ngolo lomuhla kanti ke sifundza impumalanga tindzawo lefana noBusikhukhuza lashisa likhipha umkhoveje njengoba lihleli lapha ku42 kanti ke mabuka bomasheshini eMclipek emlahleni ngale kusekunda kuyashisa kuleto tindzawo leto ngolo lomuhla kanti ke la sifundza ikakhulu kade ke la iKwaZulu Natal tindzawo lefana noBulady Smith kuyashisa kuleto tindzawo leto lipholile ke Durban ngale Port Shepstone njengoba lihleli lapha kuye ke la 22 ngolo lomuhla kanti Eastern Cape tindzawo letifana ke la nabo graphic yashisa kuleto tindzawo leto kanti ke Gqeberha lipholile nasemakhanda njengoba lapha kuye ke la 27 ekoma nihleli lapha kuye ke la 25 kanti ke Western Cape eFedendal likhombisa ke kufuthumala kuyashisa eGlen Williams kanti ePfort West kuyashisa nakhona kuleto tindzawo leto ke mawubuka ngale Rivers likhombisa ke la kufuthumala ngwane lomuhla kanti ke la sifundza iNorthern Cape ku-Appington ngeyashisa kubuGurumane wehlele ngale kuboKimberley ngolo lomuhle angisho ukuthi ngenxa yesikhathi lebengiphathele kona kungaka anibe nebusuku lobuhle